Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now we are watching Bangli Regency. Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Iwayan Diar pada PDAY ke-45 tahun 2023 ini mengusung tema Segara Danu Negara, Interaksi Budaya Lewat Bahari. Diawali dengan papan nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri berbusana lelunakan kebanggaan Kabupaten Bangli. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangli Regency under the leadership of Regent Sang Nyoman Sedana Arta and Vice Regent Iwayan Diar in PDAY 2023 carry the themes Segara Danu Negara, or sea and lake as cultural interaction through the maritime. It begins with the district names board carried by a young lady dressed in prideful attire of Bangli Regency. Sebagai implementasi tema Segara Kreatif, Prabanaga Sandi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 materi, yakni tari maskot pucuk bang, barisan uperangga, dan tari ritual, serta garapan tematik dengan judul Segara Danu Negara. As the implementation of the theme Segara Kirti, Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, the representative of Bangli Regency presents 3 components: the mascot dance Pucuk Bang, the processions of Uperangga and ritual dance, and the thematic composition entitled Segara Danu Negara, or Sea and Lake as National Assets. Tari Pucuk Bang melambangkan sifat keberanian dan berlandaskan kesucian. Pucuk Bang sudah sangat melekat dengan masyarakat Bangli. Bang berarti merah, simbol Dewa Brahma, yang artinya sang pencipta. Berikutnya ada barisan uperangga berupa kober, payung pagut, dan tedung. Pucuk Bang dance, ladies and gentlemen, symbolizes a bravery rooted in purity. Pucuk Bang is deeply ingrained in the Bangli community, where Bang means red, symbolizing Lord Brahma, the creator. And the concept of the Pucuk Bang dance is originated from the idea of Regent Sang Nyoman Sedana Arta, who aims to awaken the spirit of Taksu, or divine inspirations in Bangli during the new era and Satkarti Loka Bali in Bangli. Rejang Lampion merupakan garapan kreasi baru penggabungan budaya Bali dengan budaya Cina yang dibawakan oleh remaja putri dan merupakan gagasan langsung dari Gringsing Agung Bali. Tari Baris Bajra merupakan tarian sakral tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kecamatan Kintamani, Bangli. Tarian ini menggunakan tongkat Bajra sebagai sarana utama yang melambangkan senjata Dewa Iswara. Bajra sendiri mempunyai kekuatan untuk melebur adharma menjadi dharma. Rejang Lampion, ladies and gentlemen, distinguished guests, is a new creative composition that combines Balinese and Chinese culture, performed by young ladies. It is direct idea from Gringsing Agung Bali. Next, Baris Bajra dance is a sacred traditional dance that has been performed since ancient times in the Kintamani sub-district of Bangli Regency. The dance involves the use of Bajra stick as the main prop, symbolizing the weapon of Lord Iswara. Bajra itself possesses the power to transform Dharma into Dharma. Selanjutnya atraksi tematik Segara Danu Negara. Sebagai sajian penutup, Duta Kabupaten Bangli menampilkan garapan tematik berjudul Segara Danu Negara. Garapan ini terinspirasi dari akulturasi budaya dalam pembangunan Pura Dalem Balingkang yang melibatkan masyarakat Bangli dan Tionghoa. The thematic attractions, ladies and gentlemen, Segara Danu Negara, or Ocean Lake Nation, as the grand final of the representative of Bangli Regency, present a thematic composition entitled Segara Danu Negara. And this composition is inspired by the acculturations in the constructions of Pura Dalem Balingkang, involving both the Balinese and Chinese communities. Diceritakan Raja Jayapangus memiliki istri bernama Sri Prameswari Induja Ketana atau Dewi Danu, yang mana pada masa pemerintahan di Panarajon, Raja Jayapangus memiliki seorang senopati bernama Empu Nirjama, serta 2 orang penasihat bernama Empu Lim dan Empu Siwagandu.
The story, ladies and gentlemen, revolves around King Jayapangus and his wife Sri Pramaswari Induja Ketana, or Gadis Danu, during their reign in Panarojan. King Jayapangus had a Senopati or military commander named Empu Nirjana and two advisors named Empu Lim or Subandar and Empu Siwagandu. Iling-iling ang Dewa subuh menduwi rapisane kuasa Sri Induja Ketana. Yen pangi kira sampun iki sampun apik dados kesamakane yang uniware apa ning ulun kaliput dening Semar dan side titiang malah sang tresnan titiang kelawaning yadi Kangjeng Judat sale makin punapi jantung bang preside titiang angin rapi yadi Kangjeng wiyaran wadian kasari siwo kanduk wanger nusa durade dewo Prabu adi sama kanu satu rantu yaitu kadi wong edan kayo maki bola kengkenye caruna buduh pemargin ni dewo ni jani bapo sing sida lakar ngiringang ripo wacana ni dene sane makin bapo lakar mamu dan sida ngiringang bapo sini Setelah hancurnya kerajaan di Panarajon, maka Sri Jayapangus dan Kang Ciwi beserta pengikutnya yang tersisa pergi mengungsi hutan Jongles, kemudian membangun kerajaan di Kota Dalam serta tempat suci bernama Pura Dalam Balingkang. Primadona Pura Dalam Balingkang yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Cina dengan latar belakang kaldera Batur, yaitu Gunung Batur, Danau Batur dan sekitarnya yang merupakan geopark dunia ikonik dari Kabupaten Bangli. Ikon ini dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan tentunya oleh tangan-tangan karya anak Bangli sendiri.